Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut kelaki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. One nail ada belana. Isi asap. Nici asap. Kasih lagi ya. Kau terap saya lagi ya. Ya, pesan hari ini ya. हम लोग यहाँ काम करते हैं. Kinangiram jaka Nyotap Integrated Territorial Organization East Hills haka shtarik jembang aja apun riu galet banjurem haka kudam bu khaw ka FCI ka badan hamauring keneng kalakam maklalam bagidan ki bar jala ki batrai haka ni ka jaka ya ka bagi khasi try jala kidang la bantrai bat nalor kata la ai kami ki try jala dagi kam barit barya ha ukurwa belapha asikila pthai khubor deki durkhi udakhot kaseng uba samling do ulai thuru hadin ga jingyo jingtem ki dakhot kaseng kalahir salat moring keneng ya ka bakila bat ya ka wei ka terong ka badang thmu banlet sasok rengkham ha ka bakila lap bakit iki bajala ki bambiang ikot kisla ya ka bakaseng kalapha bakinet phai biang sala ka jong jala ha ka ju ka por ba samling do ulai thu bakaseng ladawa ya ki bor penyat ki FCI ban weng kamar dor yo wei bajala obatip kerteng kum umuni ubujumlien pan berngam babang keren banyak kasih. One nail ada belana. Isi asap. Nici asap. Kasih lagi ya. Kau terap saya lagi ya. Ya, pesan hari ini ya. हम लोग यहाँ काम करते हैं. हम लोग मसा हम गुवाहाटी में काम करता है हमारे सारा कोई काम करता है हम लोग असम में काम करते हैं गुवाहाटी में नहीं खाली तीन टू दो है ना है लेबोरेशन ये सब का नहीं है ना ये सब का है सर नहीं प्रणव नहीं करता प्रणव ये खाली दो सॉरी पुलिस सर Pak baca kan tang suher ong ba yung rebar tang supenher haberni na hai yung rebar na sapat. Abu kah saya bosti saya kau direct saya bosti juga. Apa tahu ya? Saya पुलिस बनाया वो रेगुलेशन बनाएगा डिस्ट्रिक्ट का बनाया. ठीक है सर चला जाता हूँ. ठीक है चल. और आपका कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सर ठीक है. कहाँ से हो? त्रिपुरा. थोड़ा उधर त्रिपुरा. आपका नाम क्या है? सुभाष सिन्हा. सुभाष सेना. आप क्या काम करता है इधर में? इधर में वो गोडाउन में कितना दिन में आया इधर में? मुंडे. इस जगह का नाम मालूम है क्या है? तो नहीं है सर. बिना मालूम के इधर आएगा मतलब नहीं पूछा इधर उधर कैसा है थी कि नहीं जगह पूछना चाहिए ना. लेबर है? तो माल का क्या सामान उठाता है? नहीं लेबर लाइसेंस है कि नहीं? वो सर वो बोला था पीती सर. पुलिस वेरिफिकेशन है? वो सर सब जगह. कौन सर? पीती
Hah? Itu sah. Pintu sar. Jangan mereka pintu Ne- sah apa kayak pintu sah. Kai wo pintu sar. Pintu jema. Hah? Pintu sah. Nei kahame wo pintu. Kare tahu. Silong mana kia bola Malik. Ko kitna दिन हो गया इधर में काम किया? 27 तारीख आ गया सर. तो कितना दिन हो गया आज? सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र आज सोने से सर 5 दिन हो गया सर. 5 दिन हो गया बिना लेबर बिना उधर का त्रिपुरा का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं लिया नहीं लेके आया इधर में मालूम होगा ना उधर आपका क्या आप कैसा आदमी है कैसे कि नहीं आपका ऊपर अच्छा ये आप अच्छा आदमी है बुरा आदमी है कि नहीं? सर ये तो मालूम नहीं है. मालूम नहीं ये आपका आदमी ये मतलब क्वालिफाई होता है ये ये तो काउंटिंग के लिए है. आई नीड फॉर कंप्यूटर. कंप्यूटर भी होगा काउंटिंग के लिए भी मिलेगा सब मिलेगा हाँ ठीक है. इधर खासे आदमी ज़्यादा है जो पढ़ा लिखा है ना. हेलो यस. इधर में ज़्यादा आदमी है जो पढ़ा लिखा है तो आप भेजो हमको. हम भेजेगा तो लेकिन ये आपका आदमी ना आपका आदमी काल मतलब इधर में नहीं होना चाहिए ना. क्यों हाँ क्यों नहीं होना चाहिए? क्या आपका भी रखेगा हम अपना भी रखेगा. नहीं ये तो आज तो बिना कागज उगज आया ना हाँ है कि नहीं और काम भी जो हम लोग अप्लाई कर दिया तो हम आपको भेज देगा. नहीं देखो वो अलग बात है ये मतलब इसका काम भी ना मतलब हम लोग खाली काउंटिंग के लिए तो आदमी भी है 12 क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा अगर आपको कंप्यूटर भी चाहिए हम देगा आपको. हाँ Who will decide that one? व्हाट विल डिसाइड दैट वन? That who will count and who will do what work? I will decide. या यू विल डिसाइड बट वो काम तो इधर का आदमी भी हो जाएगा ना. देखो हम बाहर का आदमी भी रखेगा यहाँ का भी रखेगा. हाँ श्योर लेकिन कागज तो होना चाहिए ना. कागज है तो कौन बोला कागज नहीं है? ये बोला कागज नहीं है लेबर नहीं है. नहीं हम उसको कागज नहीं दिया ना हम अपने पास रखा. ओ तो ये बोला ये आपका आदमी बोला तो कागज उगज नहीं है तो कागज सब कुछ है. लेबर लाइसेंस है. तो ठीक है जब होगा तो आप हम आपका नंबर लेगा आप सेंड करो मेरा नंबर अब वो अभी नहीं भेजेगा. हम अभी गुवाहाटी में है. लेट मी कम बैक टुमारो आई विल सेंड. ओके श्योर लेकिन जल्दी में. जल्दी नहीं होगा कल देगा. ओके तो ni layo ka complain ka bubu naki pagba ang abade ni ka jumodrom do gini mender sini ka zakal dungi ingin tasi lang kasang lahar jurep sini kini gilan bypass ai bang layo pat ka trok ka badan si kemba san lai pungut kini khar di ba dina po barzala tinggal adin ning ladap check yaking la pa ki kot kisla kim don hi kot kisla bang ki wantre sini badang laki keli to kibna ki na ka zakal ki wantre bad hai ki tre kim tip hiru ba ka jing jurep tingi lalap hiru ba ka ba wansa wan bu ki ru ka di kali ka bana bari Ting dela keli pertho ba ki kim tep watang utrai nei kontrak ba kitre hiru tamban rei gamba la sudan ba fu ki ban ai bala ban ai takare takasa ki sini ni dang kaseng ledap la jing sokhya ba yo lap kini ki bamlong ki bab ha ba kajat balong ban pendu pentronya kajat ban riu sungi di nomor bun ki kasi ki bam ban kam tan jam ki ban tre ri mata pa udah kartang hasi sini ni lai po sa po ngod da kispangot ki wan tre sini di mata da tri kasi sungi da kispangot ha kajaka jong da karte kan kalau ko jumentoy kajat ban riu bagi kasam jong ki tani nagaliang kaseng kita kapat jur hiru ikan kontraktor ni engineer ini ba pentri jing tre ba subha ba dalong kanum no kakam ka banang la pentri kasi ki ban ailat ban tre kasi bun sin kakam ni la kali menta ki kar ki kam ki ba kasi sudah jing la pentri ndai menta ba dalong kakam ka ba kasi jing la pentri mujai beli jing la pentri la IT no bar celat kini kalau ka pendu long ye ka jai ban riu jing ding tepat jor ban smart ba ladang ilap yang sing no ailat hiru kini engineer kini no kontraktor ni maham jor ba dai so ban teng kini ke jingle so ki barang ilap yang kisah ke seneng ka bating kalau niki hadir ke jing jurip ni jaka babuan kini ni lap oi ka jaka RCI ni ba don khari bateri ti bam don kot kisla ba biang hiru ande gila ni check iki ngilap ba kadi ka kam ka bala badang tri khasiru dan kili tu kharu tri ka kam yu ni di tam ban counting di counting ka kam no ban tri khasiru ka di masuk pala tri khasi la so ai di kam raju ki kam ne boy ki ba miha biru ban ong ban ai tri u khar ko mitai kam counting namar ki khasi war ki kan ther ki lai kan the khasi ban le di kam counting mat hadir ke jing jurip jing ngilala biru ba don utaw wi khar bateri ti ba kerteng umuni ni ngilala ba kan usim lo berngam kan keren ben keren po ikasi kita bener dengan bateri hati apa saya kini kalau ka keruak pasai nak kaseng ba yo mu ni bala nang mulien simlien ban le kita kambarngam berset ikasi kita bener dengan bateri entai kini kalau keruak pasai nang liang kaseng lo dorang mulien ab ke seneng ke ba tinge
kata kalian ka kuro bangi pa na kaseng yo muni bat kumjur ka FCI ba kan weng no iktik dekat baterai untuk ibamdon kot selaba biang bat kaweru ka diban ai kam so khasi ba jat ben riu jengi ka kam ka badang la hi bantrai maki beri sebut ang ni kusek ajku ang ni ajek ongani ko mesoka ang habagak tin ka im ka jat ben riu ka im Kaladon kata kami Mekhalaya Language Act na do usnam arhajasang kuman penjishano kan ba men hakani ka country tari jong banaya yong ka bamut ni tau April arhaja April na ka jing pen bana officially ba la shim ya ka ktien kasi ka jongi bat kom juru kita ki garu bat ka ktien garu ko la shim ya ka kom kata ka official language ngas ngungu ngas burung ya kan ke kasih atau society batru kumju ya ka acik literary society kiba submit ya ka memorandum sha ke government department linga court meeting mana haka bengi syong di study nadu ka law department nadu ka arts culture naki department kiba per ngia discuss ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga ak barin bat ngin warna no daka ni ka way ka batmanay daka bengi ong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak sama baca kunci sini mana boleh main language apa atau interview aku baca kunci mana mana deh mungkin cara bilang tak cakap yang nilai kuat syaba ka ktien jungi kan yo no ka jing itu bokpura par kham tam kan rong ka khanet ka bokpura nri kalong bade umau jam baning kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka ktien kasi bat ka ktien garo kan long no kata ka ktien bokpura jong ka jela